Nikimako na Kieha kiria kigumiire ikari itura ria zakayos gicigo mbunge kia Naikuru ya irathiro thutha wa mutumia umwe ukurikanite ta Winnie Chepkirui na uria ni mutumia wa ukuru wa miaka 41 na nyina wa ciana ithatu kuragwo na njira ya unyamu ni muthuri wake kurumirira ngucanio cia kimucii. Kurigana na ikari itura riri eri ya matirari na ngucanio ona thengia wa gukorwo mategũikarania kwa ihinda iraya guikarite uguo arafu haha uguo haha auma na nguraro ta cia kahiu no ndinahota kuona wega tondu nona mundu utangi expect ukore uguo situation iria auma na dauma na nguo one mwe na uma bedroom ya ciana akomete uguo gitanda-ini kia ciana kiu gia thi ni kiandika no ni gia thi akomete hau thi. Mahinda maria aranjiraga njuke twaraniri nake na tukiaraniri nake na ngimwira agiko muthuri ni arakugia ni kaba wambe othe wehere hanini nigetha arikie marakara nigetha oke akue kuri aciari nigetha mwaranirie maundu maria mothe muragerera thiini wa mucii wanyu na no gwekire agicoka agithie athie riu ndina kimenya horo mahinda maria aracokire na guku mucii riu na ndacoka kuhurirwo thimu nderwo ndariho riu ni kumakamakite. Amedungwa visu 7 kwa tumbo na cuts kukatokata kwa uso ni kama 6 na hatujapata story mzuri kabisa, lakini walikuwa na mzee wake ambaye ametoroka, so tuna treat hiyo mzee kama first suspect ambaye tutatafuta ndio ahojiwe. Oho kurerikana thutha wa mundurume gutafania giko giki kia unyamu oire maguru na guthie kwi murata umwe wa mutumia wake na gutiga thimu ciao kou akiuga ni mahamurithitio ni mikora. Kuja akanipea simu 2 na vitu zake na ID ya mama, akaniambia nimshikie juu wamevamiwa, na yeye alikuwa amefunga kidore ni kama imekatwa. Nikamuuliza mumevamiwa mkitoka wapi? Akaniambia tukitoka Maunaro kukuchukua viazi. Alafu akaniambia sasa, nikamuuliza mumeripoti? Akaniambia tumeenda kuripoti. Mama ako wapi? Nimemwacha kwa station. Alafu sasa ndio akatoka akaenda. Nyingirire na andu acio andu thimeku mauma haha nja ndamoria niki kari ki kurathi na mbere no ndamenya ati tondu hari uria nderwo ndimutware thibitari ndaingira ni uria nyonire ndinahota gwika undu nyumire tu ndaikarira nduthi ndathi ndoya my sister uria ukunetwo thimu tondu ekunetwo kwa niaba yakwa to ni ndananyona muthuri twathi twaripota. Ukiangalia nyumba vitu zimetupwa kulikuwa na mng'ang'ano kutoka bedroom mpaka penye aliuawa kwa nyumba, inakaa kama nyumba ya watoto. Agikira ndeto eno mukonde munene wa borithi Naikuru irathiro Martin Wekesa augite uthuthuria no urathie na mbere ni mambiriirie mihang'o ya gwithana na mwikuirwo uyu. Ngiribotera ceceni ya Kameme TV kuma kaunti-ini ya Naikuru, njitagwo Wanjeri wa Kariuki.